dragi naši gledatelji, braća Petrović, Bukić, Rora, Ademi, Bulat, Schindelfeld, Šarić. Ima neka tajna veza koja veže Zagreb i Šibenik. I zato ovom nizu danas dodajemo još dva prezimena, a to su Radovčić i Nakić, Cibosi koji su naši današnji gosti. Evo, dečki, dobro nam došli u Time Out i da vas odmah pitam koja je to tajna veza između Šibenika i Zagreba. Evo, možemo krenuti od tebe, Toni. Pa evo, nabrali ste stvarno puno imena, ali teško je dati neki konkretan odgovor, ali sigurno da Šibenčani vole doći u Zagreb, ali isto tako ima nas svugdje. To samo govori da je Šibenik sportski grad. Super. Krešo, tvoje mišljenje? Pa nema nekom posebno mišljenje. Mislim da je to više po godinama išlo kako su Šibenčani bili dobri sportaši, tako ove što si nabrao išli su stepenicu više i u Zagrebu su se vidjeli su tu priliku za dalje i eto, tako su po korak došli do Zagreba i tu se dobro snašli i evo. Šibenik je specifičan grad, svoj. Kažu da su Šibenčani isto takvi svoji. Pa jesu. Poseban karakter, neka narav posebna i to je ono što šans krasi, mogu reći i tako nas je lakše prepoznati. Toni, vas dvojica došli ste zajedno u Zagreb. Kako ste se snašli? Sad možemo reći da ste već starosjedioci. Pa u ekipi jesmo, da, ali prošle godine je ovako bilo malo teže i trebalo nam je neko vrijeme da se prilagodimo. Prvo što je bio veći rang, meni konkretno prvi put otišao iz Šibenika, tako da i veći grad, ali ove godine je sve sjelo na svoje mjesto i ugodnije se osjećamo sigurno. Znači, vi ste nakon covida, Krešo, kod tebe pili kavu. To smo čuli da je kod tebe se pila najbolja kava. Je li to u onom periodu kad nije se nigdje moglo piti kava, onda si ti bio kafe bar? Nabavili smo aparati, kod mene redovno su bila druženja, nakon nas 5-6, nakon treninga klasika, uvijek ista ekipica i druženje, ali to je bila neka tradicija, jer onda nije ništa radilo, a stvarno je ekipa jako dobra, bilo bi šteta nakon treninga otići odmah svak svojoj kući, pa smo tako našli kod mene neku zabavu, kava, televizija i eto. Ima je šere sadržaja, ima je čokoladica, grickalica, sok, sve je pravio. Se pitaju koja li je tajna, a koja li je tajna dobre kave. Dolce gusto. Ima Dolce gusto i dobar uvuk. Ima dušu, malo ljubavi. Dobra priča, je. Da. Znači onda je bilo je samo kave ili je bilo još? Bilo je svega. Znaš šta taj dan im treba, samo pošaljamo u grupu poruku, šta ko želi, nabavit ćemo i tako je išlo. I malo nakosa ste narezali, pretpostavljamo. To je redovno išlo, ajde, kad bi se poslali u Šibenika. Lijepo. Kad vas je Cibona pozvala, da li je bilo drugih ponuda, kako je došlo do odluke za prelazak pod toranj? Pa meni je konkretno problem bila odšteta i bilo je nečekanje između Zadra i Cibone i Cibona je ponudila veću odštetu i ja sam, čim se uspjeli klubovi dogovoriti, moja strana nije bila nikakav problem. Od tebe Krešo? Ja sam bio u Sloveniji godinu dana prije, imao sam ugovor sa Heliosom još jednu sezonu, ali oni su radi covida raskidali sa svim strancima ugovore i čim se raskine ugovor, trener Velić me zvao za Cibonu i odmah smo se lako dogovorili i eto. Izvrsno. Toni, ti si propustio početak sezone zbog ozljede, ali koliko vidimo uhvatio si formu. Pa malo me izbacilo iz ritma, operirao sam slijepo crijevo i najviše mi je žao što sam preko lita napravio dobru fizičku spremu, ali to me vratilo skroz na nulu. Ali kasnije kad sam vratio tu neku natjecateljsku formu, nekako sam bio opušteniji i eto nekako uhvatio sam nekakav ritam koji sam htio i od početka kad sam došao u Cibonu i bolje odigrao. Krešo, kako je s tvojom ozljedom kada se vraćaš na teren? Danas sam odradio prvi trening sa ekipom, tako da stvarno nema nikakvih problema. Ruka je stvarno, kost je zarasla i mislim u glavi je još tu malo strah od toga da sačuvam ruku kod nekih stvari, ali mislim da je to da je najviše problema s tim. Kad smo već kod tebe, dojam je nekako da si ti u ove sezone uz Brankovića najviše napredovao. Pa stvarno sam trenirao preko ljeta jako dobro i osjetio sam se da ću imati neku ulogu u ekipi, da budem taj neki pokretač, šta je svi slačionice što se tiče na terenu i jednostavno kad dođem na teren dam sve o sebe koliko mogu maksimalno, tako da vidim da mogu povući ostale i eto. Vrhunski. Toni, tvoje igre su postala, možemo reći, konstanta. Tvoji koševi polako guraju Cibose, Vukove prema drugom trofeju.
Koliko si zadovoljan sa trenutnom sada formom? Rekao si da si ranije bio preko ljeta na nuli, ali evo. Evo, od kad je krenula nova godina, krenuo me šut i sa tim šutom je došlo samopouzdanje i automatski i ostali segmenti igre su bili bolji. Ali eto, kao što ste rekli, najbitnije da je uhvaćena ta neka konstanta. Do sad sam imao oscilacije, a sad u kontinuitetu igram dobro i eto, treba do kraja sezone ostati na tom nivou, ako ne i bolje, da uzmemo taj naslov. Ova sezona je postala na neki način prijelomna za Cibose, nova uprava, novi trener bio je već kod nas. U vrlo teškoj situaciji imate osvojen kup. Pa, mislim, bilo bi uz taj kup lijepo još i uzeti taj naslov, tako da sve to okrunimo i da se zaokruži ta cijela priča i da dobijemo neke dobre temelje za nastavak. Krešo, tvoj komentar? Pa mislim da stvarno imamo od početka normalno mlada smo ekipa, imamo normalno imati oscilacije i dobre igre, ali mislim da smo sve to okrenuli jednim periodom dobrim tamo oko kupa, da smo to uzeli zasluženo i sad ne vidim razloga zašto ne bi prvenstvo, samo moramo biti koncentrirani. Mislim da sve ovisi od nama i stvari na nama kako ćemo odigrati u završnicu i to je to. Nova uprava se bori za klub svaki mjesec za plaće. Znamo da nije lako. Kakva je atmosfera u klubu? Evo, ti si odradio danas prvi trening. Pa stvarno super atmosfera. Ja da nisam bio odsutan, cijelo sam bio s njima, ali mislim da nema tu problema u vezi ekipe. Smo stvarno dobra družina. Mislim da je rijedak slučaj da ekipi imaš od 5 do 10 igrača na kavi. Mislim, mi smo tim od 12 igrača, ali kad imaš toliki broj igrača na kavi da se druže mimo treninga, to je stvarno veliki plus za nas i mislim da su nas takve situacije dodatno i povezale. Mimo terena što se družimo, smo dobri prijatelji, tako da stvarno mislim da smo jedna ozbiljna, što se kaže, klapa. Toni, ti si isto na tragu ovoga, slažeš sa Krešom da se dobra klapa. Sve je dobro. Reka, stvarno, evo, meni ovo, nemam puno seniorskih sezona, ali definitivno je ovo najbolja ekipa što se tiče druženja i van terena i tako. I stvarno se i lako dogovaramo i stvarno idemo na dosta tih sadržaja i aktivnosti nekih i izvan treninga. Do sad, evo, nije to tako često slučaj jer svi imaju neke svoje živote i često odvajaju teren od privatnog života, ali mi stvarno se skupa držimo i onda to se naravno odrazi i na teren. To su nam i ranije prvaci. Imamo slavnu generaciju Dinama 82. Gostovali su prošli tjedan. Gospodin Mustedanagić je upravo to komentirao da nisu išli po grupicama, nego su išli svi zajedno i te godine su baš imali sinergiju i osvojili su Mislim da je ta kemija u ekipi najbitnija. Ako ima neka trula jabuka ili ako su podijeljeni neki klanovi, od te ekipe nema ništa jer će kad tad to puknuti i stvarno tako ispada. Mi smo kroz sezonu imali neke oscilacije, ali kad je najbitnije bilo, uvijek smo bili pravi. Postoji, evo, to možemo pitati tebe, Krešo, nerazumljiv problem sa gradom. Svako malo nešto žele, možda svoje ljude upravite, rade probleme oko dvorane. Kakva je situacija sad? Funkcionira li sve normalno ili i dalje su problemi s treninzima u dvorani? Jesi li ti primijetio danas ikakvu promjenu? Mi nismo imali nikakvog problema, bar ovo što sam ja bio cijelo vrijeme, nikad nismo imali, sve su termini bili normalno, niti smo imali problema u vezi ničega, bar ono što sam ja vidio sad, ne znam u ovom periodu što mene nije bilo, ali u globalu je sve u redu. Znači ti nas ranije ne vidiš? Ne vidim neku značajnu promjenu. I to? Pa evo, jedina razlika je bila što smo mi u novinama čitali da su neki nesporazumi i slično, ali naši su termini ostali, mi smo trenirali cijelo vrijeme normalno, tako da na nas se nije odrazilo. Spomenuli smo i promjenu trenera, bio nam je gost. Kako ste, on je rekao da je kliknuo s ekipom na prvu. Kako si evo ti, Toni, pa kasnije Krešo doživio njegov dolazak? Pa on ima dosta drukčiji pristup nego prošli trener. Više se fokusirao na atmosferu. Ostavio je, pošto nije imao vremena, nije prošao pripreme i to, ostavio je neke naše principe u igri i to. I automatski nekako je dao više slobode igračima i onda se to osjetilo. Igrači nisu bili ukočeni, vidjela se ta sloboda, ta kreacija. Mi kao mlada ekipa smo to pokazali na terenu. Znači kad su se svi opustili, kad nisu bili u grču, jednostavno taj talent i taj raskoš, energija se puno više vidjela nego prije dok smo bili u nekakvom skroz sistemu.
i tako. Razumijem. Krešo, ti? Pa, po meni Gašper je donio neku novu energiju, jednostavno smo ušli neki ritam tada bili u 12. mjestu gdje smo imali neku oscilaciju i kad je došao jednostavno svojom energijom i on se povezao s nama i doslovno ima je jako kratak period za pripremu nekih stvari, ali on je to brzo sve posložio i jednostavno nas je pustio, mislim ne kaže samo ponovo da nas je pustio da igramo, nego na određene principe, dana je neku određenu slobodu i ono sam se najviše kod njega sviđa što voli kad se na treningu i zakrvi i ono kad dođe baš do one sportskog fajta i on to voli i on to cijeni i ono osjeti od igrača ko daje 100% i onda smo i mi tu njega prihvatili i on nas i mislim da ono stvarno ide to jednom dobrom odnosu između nas i njega. Krešo, pred nama je polufinalna serija, baš danas igra se majstorica između Gorice i Cedevite junior. Koga biste vi radije htjeli? Pa nemamo nekoga posebnog, neku želju. Realno, protiv obje dvije smo ekipe igrali i pokazali smo da možemo. Jednostavno čekamo utakmicu da dođe i ko bude na nama da se spremimo i da damo sve od sebe i da nastojimo proći dalje. Toni, tvoje želje koga bi radije htio? Pa ja mogu reći da sam se nadao da će Gorica pobijediti ovu prošlu utakmicu, da bude 2-0 i da krenemo i mi s našom polufinalnom serijom, ali evo, pošto sad čekamo, svejedno nam je stvarno tko će doći. Mislim da smo bolji od obe ekipe, ali svakako moramo to pokazati na terenu i očekujem tešku polufinalnu seriju. Tko bi bolje legao kao protivnik u eventualnom finalu? A teško je reći jer Zadar je u nekom padu forme, ali mislim da su oni kroz sezonu bili bolja ekipa od Splita, ali evo zadnjih mjesec dana stvarno igraju, ajmo reći, ispod očekivanja i sad teško je reći hoće li se oni uspjeti podignuti do kraja. Sve su to iskusni igrači koji su osvajali trofeje, a Split je trenutno u boljoj formi, tako da teško mi je reći. Okay. Krajem sezone uvijek krenu priče o transferima. Branković izgleda odlazi. Toni, što je s tobom? Ražnjatović je najavio i tvoj odlazak. Pa ja sam potpisao ugovor 2+1, znači ako ja želim ići mora neko platiti odštetu za mene, a s druge strane klub odlučuje hoće li me produžiti za tu još jednu sezonu. Okay. Tako da ako menadžer smatra da je bolje otići, mora naći klub koji će platiti odštetu Ciboni u ovom slučaju. Jasno. Kakva je situacija s tobom, Krešo? Meni ističe ugovor sad za ovu sezonu, nakon ove sezone, ali klub i ja smo izražili želju da oko nastavka suradnje. Sad vidit ćemo, rekli smo da ćemo se dogovoriti kad završi sezona u globalu u vezi ugovora, ali u međuvremenu isto ima neke ponude, tako da izvagaću, ali mislim da je Cibona prva opcija. Evo, Krešo, moram te pitati kako komentiraš atmosferu na utakmicu Šibenik-Dinamo i potvrdu naslova Dinama? Pa ne znam, ja sam navijač Šibenika, stvarno volim tu atmosferu dole u globalu što se pravi toga sporta, ali evo, ako mene pitate, mene je draž da Dinamo osvoji naslov. Zasluženo ili? Pa zasluženo, imaju bodova više, tako da mislim da nema tu šta govoriti. I Toni? Pa meni je to ovako malo delikatna tema. Mislim da je nekako, razumijem da dio Šibenčana će navijati za titulu prije za Dinamo nego za Hajduk, ali nekako ta atmosfera jučer je bila predomaćinska za Dinamo. Mislim, teško mi je reći, pošto nisam bio na stadionu, ali kako su to mediji prikazali, ispalo je tako. Jasno. Na društvenim mrežama smo vidjeli da ste znali otići na utakmicu Dinama uz Šibenik. Spomenuo je ranije Krešo. Jel ti gajiš simpatije možda prema Dinamu? Ne. Zbog toga je znači delikatna tema. Pa mislim, ja isto navijam za Šibenik i to je sigurno prva opcija, ali ako biram između Dinama i Hajduka, ja sam za Hajduk. Dobro, pošteno. A ti, Krešo? Za Dinamo, pa i Hajduka. A pa dobro, okej. Onda znači ova iduća kava će možda biti malo srčanije. Ne, sve je tu jasno već, kristalno jasno. Nema tu šta raspraviti. Ali znaš šta, bitno da smo svi mi nas dvojica smo za Šibenik. Sad ko će oni dobiti, nek se oni Dobro. Ali ja imam svog favorita u tom odnosu. Da, jasno. Pa dobro, svi imamo različite preferencije, tako da. Za kraj dupla kruna bi bila nešto posebno za klub, za navijače. Želite li pozvati posebno navijače da napune Dražanov dom?
dom i pomognu vam da osvojite naslov. Evo, ti se, ako Bog da, vraćaš na teren. Je. Pa ništa, to bi bilo jako lipo da ljudi dođu, jer realno u par utakmica kad smo protiv Zvezde i Partizana napunili punu dvoranu, stvarno je ambijent i drugčije je odmah igrati i momci daju ne 100 nego 150% od sebe i odmah je lakše igrati za naslov i mislim da smo uz publiku da smo 30, 40, čak i 50% bliži naslovu. Pa evo, svojim putem pozivam sve ljude stvarno koji vole košarku da dođu i podrže nas. Toni, od tebe poziv, je li se slažeš da je lakše igrati pred punim? Pa sigurno, evo, mi smo bojica igrali u Šibeniku gdje je na Baldekinu stvarno bila uvijek vatrena atmosfera i mi smo na to navikli i to volimo. Mislim da čim krene polufinalna i finalna serija će biti puno više ljudi u Draženovom domu i jednostavno to je normalno pošto Cibona je priigrala Euroligu i europska natjecanja i sad sigurno nije toliko zanimljivo doći na neke utakmice Hrvatske lige, ali evo kad krene polufinalna, eventualna finalna serija, očekujem stvarno da će se dvorana popuniti i da će biti lijepa atmosfera. Evo, momci, bilo nam je zadovoljstvo imati vas u emisiji i da ostanete i sljedeće sezone u dobroj klapi zvanoj Cibona. Evo. Hvala puno. Evo, hvala na dolasku i sretno dalje na treninzima i s ostatkom samog prvenstva. Hvala puno. A vi, dragi gledatelji, gledamo se idućeg utorka u 7 sati i 5 minuta. Do tada sve naše reprize možete pratiti na našim web stranicama i YouTube kanalu. Do idućeg gledanja želimo vam sportski pozdrav od mene i moje redakcije. Dobrodošli nazad, dragi naši gledatelji. Cibona je pokrenula Cibona TV i zbog toga smo večeras sa vama i došli smo vam predstaviti našu dragu kolegicu Denis Grgić, koja je zaštitno lice i voditeljica Cibone TV. Denis, dobro nam došla. Eto, Renato, hvala ti na pozivu. Iznimna mi je čast biti ovdje. Eto, rekao si mi da se predstavim, pa eto, moje ime je Denis. Apsolventica sam na diplomskom studiju Akademije likovnih umjetnosti. Još koji mjesec, eto, gotova sam. Paralelno uz studiranje, kao i u srednju školu, bavila sam se modelingom i time je došlo i do Instagrama, danas sve popularnijeg posla influencera. I eto me danas ovdje. Ja ne bi možda nazivao te influencerom, jer ipak ćeš završiti jedan fakultet koji nije tako lako upisati. Čisto evo koliko prima akademija godišnje? Akademija, studenata? Ovisno o odjelu, eto moj odjel uzima 8 studenata godišnje. Influencerom me nazivaju zapravo mediji i novinari, ali i ja isto volim više u prvi plan stavljati samu akademiju. Jel? Nakon toga ti ćeš biti akademska umjetnica? Akademska umjetnica, slikarica, magistra slikarstva. Dobro. Evo, na kojem sada, ajmo reći, apsolventskom, to jest diplomskom radu ti radiš? Radim diplomski rad, uzela sam si temu kruzi, zapravo obrađujem stečke koje su na i našem podneblju i eto, privodim to kraju. Dobro. Koliko još imaš da privedeš to djelo kraju? 2 mjeseca i gotova sam. Imam slike za napraviti i još ispisati diplomski, obraniti ga i to je to. To radiš u nekom ateljeu ili kako to funkcionira? Na akademiji imamo svoje klase, ateljeje i tamo sam aktivno svaki dan i obavljam svoje još zadnje studentske obveze. Dobro, evo, lijepo je biti student. To neki kažu da su najljepše vrijeme kad su zapravo bili studenti. To im je upravo najljepše sjećanje. Ti ovdje oko ogrlice imaš Fibonaccijev rez, zlatni rez. Zlatni rez. Je li koristiš to možda sada u Cibona TV-u? Je li kadriraš, pomažeš li? Naravno. Prvo što gledam gdje mi je svjetlo, gdje svjetlo pada, jer znam zapravo koliko je važno svjetlo, ali ekipa koja je iza kamera, evo Lovro je bio taj puta, prepoznao je zlatni rez i samo je rekao, ti imaš zlatni rez oko vrata. Ja rekao da. Da, jer kada bilo ko studira ili uči bilo šta o filmu, o kadriranju, o režiji,
kameri, tako je. to su osnove, da, tako da mora. Spoje matematike, umjetnosti i vizuala generalno. Da, pa mislim sve je u tom zlatnom rezu što nas okružuje, zapravo da pogledamo listove koji su samo čudo prirode, jer svaki je različit, a opet ima neku sličnost. Daj reci nam, Denis, kako je došlo uopće do suradnje Cibona TV i konkretno tebe? Eto, upoznala sam ekipu Time Outa, bila mi iznimna čast, popili smo nekoliko kava, razgovarali smo, ekipa aktivno radi oko Cibone i samim time su me pitali jel bih htjela sudjelovati u projektu u ulozi voditeljice, što me jako razveselilo i eto, sad sve ide svojim tijekom. Vidjeli smo isto tako na društvenim mrežama da su snimanja krenula, pa evo, što točno, koje snimanje, kako je krenulo, gdje ste snimali? Eto, prvo snimanje smo odradili u Ciboni. Imala sam 4 gosta. Bila sam baš onako pozitivno nervozna, trema radi svoje, ali ne znam, jedno jako pozitivno iskustvo. I jako se veselim vidjeti kako će na kraju to biti i kakav će biti feedback od gledatelja i navijača Cibona. Denis, snimali ste u dvorani ili u trofejnoj sali? Gdje su te smjestili za prvi put? Snimali smo i u dvorani i u trofejnoj sali. Između 4 gosta je li bio možda Mirko Novosel? Da, bio je Mirko Novosel, iznimna mi je čast bilo upoznati ga. Mirko je naš najtrofejniji košarkaški trener, također otac Cibone i nadam se da je ponosan na cijeli projekt i na cijeli tim što se radi oko Cibone. Znači, bilo ti drago poznat legendu Cibone Mirka i obaviti prvi intervju s njime. Jesi trebala glasnije možda pričati? Prošli put kad sam bio s njim na intervju, trebao sam dosta glasno razgovarati. Pa nisam. Zapravo sve smo se... Zapravo najmirnije mi je prošao razgovor s njim. Najmanje nervoze sam imala. Nekako je onako miran. Pa dobro, on je stvarno uvijek za dati izjave medijima i stvarno je već on uhodan, dugo to radi i mislim, on je sad u mirovini, ali pomaže aktivno Ciboni, tako da definitivno njegov uspjeh je teško ponoviti. Slažem se. Namjerno smo te htjeli predstaviti u emisiji u kojoj su bili i Cibosi. Prije tebe su nam bili Lovro i Danko. Oni su među, kako kažu mediji, najtalentiranijim igračima i čisto nas zanima je li ih planiraš ti pozvati u Cibona TV? Naravno, ja sam po prirodi jako radoznala osoba i volim upoznavati različite ljude. Pa tako, ne samo njih, nego ja jedva čekam upoznati i ugostiti cijelu ekipu Cibone u emisiju Cibona TV-a. Dobro. Uz tebe u emisiji će biti velika legenda Cibone Gordan Giriček. Ne znam, jesi već s njim bila u kontaktu nekom? Nisam, ali pripreme su u tijeku. Da, Gira i će doći vjerojatno sa Stjepanom Ursom. Jesi čula za Stjepana? Možda? Naravno, čula sam za Stjepana. Srećemo se i u teretani, tako da znamo se izviđenja. Jel? Znači, onda ti si isto zalazila u Play? Da. Dobro, onda... Ne povezuje samo to Stjepana Ursu i mene. Dobro. On je porijeklom iz Livna također. Dobro. I moj korijen i vuko tamo. Aha, dobro. Znači... Tu smo. Znači, onda ćete naći neki zajednički jezik lakše. Da. Naravno. Dobro, ponudi mu nešto za jest, možda livanjski pršut i sir. Vjerovatno ćete odbiti. Prošli put kad sam mu nudio je rekao da ima previše soli pa to ne smije jesti zato što će onda puno vode morati piti. Da. Ali mislim da ću ga sad za Uskrs uspjeti uloviti da pojede nešto... Stjepan mora pojesti. Nešto normalnije. Zamisli, čovjek je odbio od svoje bake pršut zato što ima previše soli. Mislim, toliko biti u tome, to mi nije jasno. Dobro, to je predanost, to treba i... Da je babin pršut. Ja to ne bi mogla. Ja ne odbijam. Da, pa normalno, mislim. Ko bi lud odbio. Ali eto, možda on, eto. Ima takvih likova poput njega. Denis, Cibona TV će ići kojom dinamikom? Kad ćete snimati? Kakvi su vam daljnji planovi? Daljnji planovi su nam izbacivati emisiju nekoliko puta mjesečno. Eto, čula sam da se i razne televizije raspituju o emisiji. Za sada ćemo emitirati na sportskoj televiziji i Z1 televiziji. I veselim se projektu i svemu novome što nosi.
Super, evo, drago nam je što si bila naš gost u Time Out emisiji, da smo i mi podržali taj projekt. Veselimo se skoro da dođeš možda sa nekim, da nam dovedeš još nekoga iz Cibone, kada bude za to prilika i potrebe. A evo, do tada ćemo i mi pratiti tebe, tvoj projekt, pa ako želiš možeš se obratiti Cibosima koji gledaju našu emisiju. Tamo je kamera, pa možeš ih pozvati da gledaju. Evo, dragi Cibosi, iznimna mi je čast biti dio projekta i biti dio Cibone. Nadam se da ćete nas popratiti, gledati, podržati i eto, nadam se da se veselite svemu ko što se i ja veselim. Vidimo se. Evo, Denis, hvala ti što si bila našom gošćom. Drago nam je što smo imali priliku ugostiti te i da ti kažeš pokoju riječ u našoj emisiji. Evo, do idućeg susreta želimo ti puno sreće u tvom projektu Cibona TV-a i da ti gosti ne predstavljaju previše problema i da ti jasno odgovaraju na pitanja. Što drugi voditelj može poželjeti. Hvala ti puno, Renato, i hvala ti na mentoriranju i potpori koju mi daješ. Nema na čemu, pravi NLP-ovac bi rekao isto bi ti napravila za mene. Hvala ti. Tako da, evo. Dolaskom nove uprave stigle su nam i dobre vijesti iz Cibone. Osvojio se klub se stabilizira financijski, a tu je i Cibona TV. Izgleda da u gradu Zagrebu pa i nemaju baš previše sluha. Tjeraju Cibonu iz dvorane koju su građani gradili za Cibonu, a ne za grad Zagreb. Zbog čega? Zbog grijeha nekih drugih ljudi, ne ove uprave. Evo, možda jedno pitanje za sve vas, dragi gledatelji. Možete li zamisliti da Cibona ne igra u Draženovom domu? Svoje odgovore nam možete slati na e-mail adresu voditelj@timeout86.hr koja je napisana na ekranu. I s time bi ja za danas završio. Vaše odgovore i sugestije ćemo objaviti u idućoj emisiji i Time Out je uvijek na strani onih slabijih. Našu podršku će uvijek imati, a danas ju dajemo upravo onima koji ju trebaju, majkama, odgajiteljicama i našoj Ciboni. A mi se vidimo idućeg utorka u isto vrijeme na istome mjestu. Do tada, sportski pozdrav!